фасық болсын, фажыр болсын, бардығын тобаға чакырат. Өзүнө кайтқанға чакырат. Кафырлар кафырлығынан қайтсын. Күнөөкөрлөр күнөөкөрлүгүн ушу күнөөлөрдөн кайтсын. Таштасын күнөө. Кылмышкерлер кылмышын таштасын. Ey kılmışkerler, taştağına kılmışına. O günah kıl, taştağına günahını. Kafir, şirk, müşrik, kufrunu taşta, şirkini taşta. Qanday gana. Emi çoğun bolsun, köp bolsun ayrıması yok. Eğer de tövbe ile olsa Allah Teala bardık günahını geçirir. Şunun için öz canına zulumduk kılgan pendelerim dep Allah Teala aytadi. Qarаңыз, şunda Kur'an ayatına. Ya ibadiya. O menin pendelerim dep başka bir önük emes. Menin pendelerim deydi. Allah Teala özüne жақынdatып айтып atadi. O pendeler dep koygan жоқ ta. O menin pendelerim. O bala dep koyboysun go balаңы. Ne deysin? Balam, жоқ, balam dep de айтпайт. Menin balam. Atak men balam deселер түшүнүктүү ошону экен. Бирок дагы кошуп бекем деп айтабыз да. Менин балам деп. Тура эмес. Бала дебейсиң да. Ошондой да Алла Таалам, пенделер деген жок. O менин пенделерим дейт. Карачы. Кандай пенделерим дейт? Айтып атат. Асрафу ала анфусихим дейт. Өз жандарына зулумдук кылган пенделерим дейт. Адам күнөө кылат го, өзүнө зулумдук кылат. Günah kılıp oylabossun, ben Allah Teala'ga da bir nese kılıp koydum, okşay deyim, geçelim sırap koyayım depçi. Sen özüne jamandık kılgansın. Senin günahın Allah Teala'ga ziyan jetpeydi. Senin ibadatından Allah Teala'ga payda jetpeydi. Adamlardan bardığı oliya olup ketsin, bardığı paygambar olup ketsin, Allah'ın bardığı ibadat koyup olup, başını secdeden götürüp, ölgөнгө чейин secde kılsın. Allah Teala'nın kazınasına kıpınday da fayda yok. Bardığı şeytandap ketsin, kuturup ketsin, buzulup ketsin, cırtkış bolup ketsin. Allah Teala'nın kazınasına kıpınday ziyan yok. Pendem değil, emne kılsan özün için değil. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Emne kılsa özünü, ziyan kılsa da özüne, payda kılsa da özüne değil. Ошон үчүн айтып атканы, өз жандарына зулумдук кылган менин пенделерим, өз жандарына зулумдук кандай кылат десеңиз, түшүндүңүз да. Демек, адам баласы күнөө кылганда, арам иш кылганда, Аллага каршы чыкканда, өзүнө зыян кылат экен, Алла эскертип атат. Карап кой, сен өзүңө жамандык кылып атасың, өзүңө зулумдук кылып атасың. Просто мен сага боорукерлик кылсам, дагы түшүнбөй эле ошого кетип атасың. Адан кайт деп атат. Андан кайтамын. Ушундай пенделерге айтып атат: "Ла тaqnatu min rahmatillah." Алланын райымдуулугунан эч качан үмүт үзбөгүлө. Инналлаха яғфиру дуnuba jami'an. Шек күмөнсүз Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хуал гафур рахим. Албетте Алла Таала өзү кечирүүчү, райымдуу.